move towards high performance computing. Asas dia adalah, kalau ikut sekarang, tadi saya bercakap berkaitan dengan Moore's Law, penambahan increase of density dalam satu-satu chip, kan. We are towards the end of Moore's Law, tapi ada banyak kaedah lain untuk kita improve ataupun sambunglah Moore's Law tu. Pertama kita panggil more Moore's, ataupun dan satu lagi adalah more than Moore's. Okay, so kalau more than Moore's ni, kita melihat kepada architecture. Contohnya, instead of satu processor, kita ada multiple processors. Okay, istilahnya kita pakai dalam ni adalah we are going daripada uniprocessor kepada multiprocessor. Dan bila kita bila number of processors tu meningkat dalam satu-satu chip yang dia punya form factor dia kecil, kan? So kita ada isu berkaitan dengan pelepasan haba.